Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. See, आमगे मरे office open करपाक कारण कितें? Today actually 31st death anniversary of Rajiv Gandhi, one of the best Prime Minister of India. आनीक आमी तुमकां खबर आसतली, I contested election आणि I was not successful. But one experience of mine in the election time was when we were doing door-to-door campaigning. आमकां जायतो youth विचारताले ते काँग्रेसान तुमी काँग्रेसान कितें केलां? आमी काँग्रेसाक कितें लागून वोट मारप कितें केलां काँग्रेसान? सो एक्चुअली चोवपाक गेले जाल्यार काँग्रेसान पळय गोंयकारां पासत केलां न्हू तें खंयचे पार्टीन केलां. बट खंय तरी आमगे पार्टीन तें म्हाका दिसता लोकांचे आनी भोव करून युथा बोगलीत व्हरपाची गरज आहा. बिकॉज most of the contribution of the Congress party to the governance is like 60 years old. कळटा का न्हू? सो आतां युथा ती खबर ना आनी त्या पार्टीन मातशें तेजेर लक्ष घालपा जाय टू टेक दीस वॉट एवर द पार्टी हॅज डन फॉर गोवा टुवर्ड्स टू द यूथ. एंड इन दॅट डायरेक्शन आय सेड आमी इलेक्शन पडले जाल्यार नो प्रॉब्लेम, बट आयडियोलॉजी इज फॉर्म ऑफ द काँग्रेस पार्टी. आनी तेका लागून आमी ऑफिस ओपन केलां. एंड वी हॅव जे कोणाक खबर नासली की राजीव गांधीन आमकां स्टेटहूड दिल्लो गोंयकारांक, जायते लोकांक खबर नाय, तेजेर एक अवेरनेस करपाक. आनीक वेन वी गेट स्टेटहूड यू गेट अ रायट टू चूज युअर ऑफिशियल लँग्वेज. आनी इन अ वे स्टेट बिकम्स इंडिपेंडंट. कसले डिसिजन घेवपाक मेळटा, कितें जाय तें आमकां लोकांक बरें तें गव्हर्मेंटाक डिसिजन घेवपाक मेळटा. नाल्यार एवरीथींग दे हॅव टू गो टू द हाय कमांड. Bob MORENO initiative to open this Congress committee block office. Things are going on to open everywhere in Goa. To make sure that Pans Varsani Yojana, we are going to start from today. Means we have already started. Ani 4 वर्सां रावपाचें न्हू. We have to start working for the party. We have to make sure Congress comes back again in throughout Goa, maybe, especially in South and South Goa. Chairperson Sangla, Amit Pavan, we have the energy, we will work, we will be there for the people of. Tashech, I saw जायते आमचे हांगाचे CURTORIM, there are block presidents who have come all over South Goa. जायते जाण तशेंच punch members. I request everyone, we need your help in the future. As we will always promise, even candidate from CURTORIM, but MORENO, we will give you assurance. We have to build up our help for you. Will be always there. Even the president, I'm sure he will be there.